Whaftai TJ mo le fisiri e sil tāua ia wento sil fia o lo ngā lue so tau au ar tātou mtanga luengo a onga mo le mtanga luengo soifua maloloina. Pe whaina tātou whailoa e lava iaso la utalia lea o e whai me whaalongo e tātou mtanga luengo a onga. Ia lewa sau no mai ai ia le whamaumaunga o tātou mtanga luengo soifua maloloina i reo sau lalo numera. So o le pitola au le mtanga luengo a onga. Ia i te tāwala na usta ia ar whautuanga wa mai el soifua maloloina. O le waanga pito silion tāua ia saonga le mu alom whanau. Their safety and is the priority of mtanga luengo a onga. So a whai ala e le o mai se swingo i le numero lātou o lo a fia le wha mai. O le a whapenana whauawala le tūlanga o lo tāwhi e ia tātou wa onga. Ia, ai o lo utapena pe ala tātou mtanga luenga. O ngā e eisi vaenga i tau antoi titi toa iai. Mos whai tainga, o ngā lewa amata le masina o kuso. Se te ma oktopa amata suenga. So e se toi titi lo whai lala mtanga luenga a onga. Pe ua te taulana toi si toa i le mua i le kāle nā onga. Lona lua o le tāpenpenanga mō le suenga. Ia whapenana toi tāpenanga whailo atu lai. I have time of city ditch. Tai adu mo le whafsili o le lipoti tusia mai le se kau koe mai kau mea lai kongo le lipokirenga o mai le tūranga le keisi lea o le tamititai a le whapea o lima aso talu o na whamai mai wha o mai e le whamai that's the onset of signs and symptoms i le tūranga o le whawhiwhiwa tūranga whapena e sao e leo iese tau manatu atu lipote sao e leo iese me whapea o lan fo tamititi lea le tamititi lea iwa tau sanga lo tau manatu atu lipote sao e leo iese me whapea na i tono le lipote o le keisi lea tamititi lea iwa tau sanga ai au mai tonu o le whare mai ua o ngai o ngā tu ngā o le wha mai o le whiwa pona iwi. Pe o na latu le tele o whalau iloa, e tolu a vae ngai on tato silafia le lei i le wha mai le o le whiwa pona iwi. O le vae ngā po le face mua, e le kemi le o le whiwa. O le whiwa la lea, it can last up 3 to 4 days. O lu le wha aso le mōlunga o le whiwa. Umala le fiva o kele foi la o ngasi ele fa pe morunga kele le fiva me pinga fa fiva ko ke a pa kula fa penga pato le e umalo le yaso ye kolupe fa o le fiva so o la i o le si face ka o le critical face la le o fa mai le fiva ponga ivi e kele ngasi se el ko kele whaapea ua ke are whiwar ka mai kiki o la ua recover ele ai o ele I fully recover wa le critical phase lea e kele lavanga e mai kauinga e kele anga complaina ka mai kele mangongi se mea ai pe kinki ngā mangava pe kinki ngā vai ngore kingom kuna whapenga pato le pilioka lea o le which can last also another policy fa I le limaso e last ai le
le critical phase le o le kemi le laua a makanga drop ia platelets le vaenga fole le o le koko emfaionga kaofia le piliki ulang fapenga o le pilioka foi le po le phase le emfaenga liki le plasma ma faingofienga unga oa ia kingo ka maiki pona e maolo u fole le o mi api unga oa o le mea foi ngai fai ke fofo le lenga fai ia fo kuanga fole le kulanga le fofo a wai fai e fofo nga fa nga unga oa uma le kingo o ka maiki mese lava I ka maiki vai ngale e uma lola le critical phase le o nga fa o lola ia le recovery phase o le recovery phase la le wa makan ko fo I mai le kulanga fole le wa vinga fia ingu fia ai tula fa penga but o le si me le critical phase ai o nga makala I makua o le kulanga o le severe dehydration po le lava o le vai de kingo o nga mafua mai o le fever o le fever le kele nga lusi ai le kele o le vai I kingo ka mai ki ia fa penga le puai ia maleleingu and one of the things so lo mai kawala vai le kele o ripokia mai ka ko fa de mai se la vai le kuia le age group le la loi fo le o le lima la pe a fa kwa ingu a pe la o le si age group le lunga ku le lima ngai lunga pe fa pe mai ka winga e se fa fa inga fa a musuar ka mai ki ingu o mo kwa le ingu but yet o le kaua I o kulanga le make sure la well hydrated ia ka mai ki kai mile fi vai ia mar fa solo kula le through the three phases o le tanki fever ia o tanki fever ia it can last up to 10 to 14 days sfulu fa aso ia kam fainga fa pe ia nga ua recover po fully recover ile mai ai o le afangi o le sulfa aso ia pe o le kulanga nga le au mai I fa mo mongo lipo kile nga mai mo sike me kile I va kausanga le nga lipo kia mai le vai aso lenka le fa siringia Ya, o lau sunga tamai tai tustala. E le eiso finangalo o le fiso so ani le malo inga yo inga tele ia no fama lau inato. Fiso so ani na. O le fama ma, o le fanaina, o le momori atu pea o feau. Le lava o ia singa a inga ia e lua fe mon tupu. Ai mai se ia nu ia o mai tawina e mawonunga. Mai atonu ole fito I tonu wasisinga I no fuangal na ole la lo mawai mene ole le famao o la pisi ya pe o mealana ole o tere mai lo po afso sani na te sa no mai ai e vi eleri a o tere ni tu pe le fast ora me ora ta fia ina nga duenga le ai or nga duenga le al malo por la vai le famai de vote atur covid misela ya le watato mai le tanki o tanki fo ele se me fo ya tato o le tanki ai tu mo pe ya tato ai te manatu o le tau fa umi le taru mai le amtanga o tau sanga e ti munga pe ya o le se ame tele na o le ua fa tu pola ai ia le fo ele si ilunga o ngase o mawai le ai fa mo mole fa utangi le mai o le tele o le ngaio inga le malo le fai le a fio atu sui o mtra nga wenga ese
o le whengai lātou ma le tāpena ina o itu e te tau ana tāpena. Tanga luenga tina ma tamai tai nu umanga sotai. O le mātou ngā luenga whai whaatasi lea, le pēo na sau noa tu fo i lea whionga tamai tai pān mia. Le wo o lava i tūlanga wa whaatinoa si singa i tātou ainga. E mai se lava i tōnu o no fuanga, ia lo whaapeo na mawalunga i whai numera o e fo i wā fia. Leo fo i watu ina atu le update i numera o a onga, ma o le target lea po le priority lea i tātou ngā luenga sa whaatino le mai aso tuanai. O le anga i a onga, ne wo ova malua se la wa onga i nei i polu, ia e awhia i me manono, ia o le lata te lau i wasfun malfitu wa onga i savai. Lea la wa wha ngā solo ngā luenga i tua i nuu mafio anga i le vaiaso nei. Whaeloa tele. Ja, palo whaftai mo le whafsili le tūranga lea. Ia e whamalulu aktu. E sirka ko vaccine le whalau loa te mine o le hexavalent. O le hexavalent, o le vaccine le whalau loa te mine to sui ato ai le schedule o whaingo pui pui ata maiti. O le replace ai le OPV, IPV ma le hepatitis. So o le hexavalent la e ongo po inga vaccine ai kong o le hexavalent. O tira kakawhalau loanga. A le whesila ia mo le tanki. Pui, that's the point, not tanki. Yeah, so mo pui, a le whesila ia mo le tanki. E sa o ia le pui mo le tanki. Ai le o whautuaina i le taimi nei le whaonga o le tui le mo le pesi ai o le tanki. O ngā o lona whawhitauli mua e whaistaunta mo le tangata to atasi e valus furu anga i le selauta la Amerika. A ke minge e o whautuainga ia kui ia pui mo le tanki. O tanki. O le tanki vaccine e umai kongu vai ngai wha subtypes. Malo, whaftai mo le whafsili. Ia a tonu ai wangalo ia ka ko o le kausanga luafe ma le 2022 luafe lua. Le asa tufatuai ambulance sita tufale mai faitu malo. Ia la ele ambulance la lomanu potasi. Mo ne yanga i polu. Ia a o savai. Ia la tofu ma fale mai faitu malo savai ma ambulance sa taua sa twaitea. Sa fotu ma whalalo. La lai tofu ma ambulance le sa ave ia le luafe ma le lua. 2022 le sa taunu mai le fsosani le sa fatu pe le World Bank. Ia o vaiaso lentea. Ia le sa taunu ai si ambulance fa. O ambulance la ie fa le fufua e ave le sitasi tua sivi.
ia ona tolu ai la ia MP tua sivi wailua la ia te minei ia tu ule si lua nei upolu mo le tato whare mai tele mto otua ia whaai ambulance mto otua ia male tasi loe ave i le whare mai i whareolo ia o le fufuanga ngai kako MP se whaai ana taunu umai te minei o le teimi foi nei lawa ia i umafo mai tato whare mai whaai tumalo i upolu masavai se vangai whareolo i lua fo mai lai whareolo o na tiro foi tūlanga o le workload la iai i tato whare mai whai tūmalo o le whare mai tua sivi len toi whaupopo atu vai aso len te aisi fo mai toa wha i le whare mai tua sivi e fisosoani i le si toa wha la iai tua sivi te minei o na tūlanga o le whatutup la ia o tato whai numero i meise lava mo tele i sala whai ia o le te tilo la mtanga luenga la i le te minei o le ala vaenga fatia ia tūlanga o le au whainga luenga ma aenga mōmia ia o lafu ua lava whaasoa i tūlanga o tāwale pe o na siringia a wār whatinonga o nanga ia pio se tatupu atu nā ma le whaluar Ale o faso va viver e eu lá em todo o favor e aí eu sei o fogo aí nem vai tirar lá o tudo agora tudo bem o homem faço a rota ele se igual o le companhia na recurso porque uma passeio é uma forma na que ele vai ter para mim o faço aí o tudo bem ale o farol o profissional para Laia com a família, uma foi o primeiro. O homem passou a não dar. Este tu é momia, se estupe. Este tu é possível, mano, e se estupe, a efia. Ja, mahalo, whaftai eu ari mole tūlanga pe ona sirini ai le vaenga lea. Ia o le tūlanga e tau tupe, e mo mia lava le tupe mo wai, ka konga luenga whaakingo ma fa moi moi fufa fa penga o le foua ta oto atu i le mtanga luenga vai fafo ia le tausanga mo ni sosoani fo ia awa ia le tato tani atu ia o le temi fo le nei mo le silafia loa e tato kampania ua ofa le wa mai lako sosoani pio na iai le Island Rock o le Island Rock le ua donatinga po fa me alofa mai le Island Rock ia moena hospital beds mo ka maiki se fulu mo mto tua se fulu mo tua sivi ia o le foi ua taunu mai le le emaili mai le ofisa o Japani ma le UN ia la foi e whairo mai pe ini me sosoani mai la tau ia a tonu se tauno i pesta se minisi sosoani wo o mai lai ia ai pe o vaenga umai le ngā luenga ia tūlanga ai or seleni ia e mo mia le seleni mo war whatinonga kako a ona Nei le mtipia whaupopo atu le tali a le mtanga luenga o se fumo le maroloina e mua ai o le tupepa whapere tau tanu e lau whinga luenga o le wha le abel tatou 2.5% lea o tangata whainga ruenga. E lai whaita wai tātou fō mai. O whea lava mea e whea iai o na nā. E leila se mea e whapole nai le tūlanga whoile o le au whainga ruenga. O na o le ave e wha mua. O te manatu le tau taranoa i tā vale, whea ai, pe o extra expenses na, o ani ni vai la au o lo o manau mia. Ia, mai o le mai tauina foi ale o le ua fisiri mai le tui. Ia, masalo e tau te rea ngā whatia le nātu langa i nei taimi. Mai e le o foi le i le whai tauina pe o le e whapea mai. E le i o ani tātou ngase le ICU. O lona winga o le ae e manageable. Le level le foi le container ia le outbreak. Ai mo le tupe ai ia ele whapea o le ua mata ona mai a tātou fsoswan mai
e fo ia tatou emergency provisions I lalo le tulafono a whapea ua le fatia le 2.5%. Ia, na le tapena mai a whai le whai unga fo ilea ia tatou wolo I tulafono whaavai. E whea ngai ma whaalawe lawe tupu whaafosei. Peila o whaamai ma tūrang whapena. Ai se I whaapopo atu ia pesta. O pe ese se fusili a. Should have a fair idea in terms of the peak or the PCA or the farmer in Nikai. But all the prediction probably another 3 weeks or so. Yeah, but all the tip layer coming is too early to say so. Then we 1 month, then we 2. Existing of a Senate, or Tata, Fia, my Rossi, the Fiana, Tata, the 2 March, then we 1, the 2 March, then we 2. They are laying out in a 5 hour system of my Rossi. Whaftai mo le whaasili, wa mo le silafia peo na whairoa fo le te miusola. E whai ku ai ngā serotypes o le tanki, dengue 1, 2, 3, 4, o le dengue virus subtype 1, 2, 3, 4. O Samoa, ma le kele o kungu o Pasifika le iai le ke mingei, pe o Kukuila, Konga, Solomonga, Cook Islands. O le pepesi ai both le dengue 1 ma le dengue 2. Le Caledonia Malaysia kungu lai Pasifika ale o le dengue 1 o dengue 2 lai pesi. O vairasi umai e wha e kukusa umai la koa unga. Kusa fo I la ko terms of severity. E mawhai umai vairasi ang whaanga progress e kosle me ka o le dengue hemorrhagic fever. Po le o onga lea o le dengue fever I go from dengue fever to dengue hemorrhagic fever, which ole onga le dengue fever. So all 4 can cause the issue pafape e maua oe le dengue 1 I le vaiaso ngei. Kolu vaiaso e vai e koe maua oe le dengue 2. O a unga lai ke a fia I le dengue 2. O le a I le lua vaiaso ka I rumangai. E whaila singa ki ngai ngā kuro le loa a fia muamua. A fia muamua pe kau fia lolo. A koe a fia longa lua lopo longkolu. Yeah, it becomes worse in terms of signs and symptoms. Ko sa lava pe nga maua o le TV1 I le masinga nge kolu masinga rumangai e koe maua o the symptoms becomes worse. I le tūlanga nga e vave foi la le kulanga o le a fia foi le o onga kunga or progress to become dengue hemorrhagic fever. I le tūlanga na. I'm a fan tie. Ia, whapea o le no whaari I le siwai taimi sa whaatano mo mua I le mta upu lea. Ia wana tau tisi le fia, o le vana whaifo ia tua inga fo I upenga ta whailangi. Ia io wafianga, pe amata mai le mari o le tamaita I Professor Gabbard. Ia e pe la tamai nei le taita I o le vanga whaupu whai le fast. Ia o toso tuai ma o
i le whapea ua whauwhiuwhi le mataupu le maniwa le tau le o tu au. Ia, sai e alo manatu a whatanua whalau e tere social media tangata lau tere ia o le mea lawa o tupu. Ai, o le mea ua toi sui e ilo mawhawhau. E oloa i le vaenga lea o e taita i le maro. I no manatu rolea. E tau fo ilano tua uia i lo tūlanga o au o le pandemia. Ia, fo ilea, e tau ona upui pui le tofi pandemia. Ia, o le peo le mafuanga na mai ioi, o avela o whailoa i leo leo, o lo whamoi moi lea, o le fo whatulanga i lo ia e tau aveina le mataupu. Ia atonu le aso e whatatia alo ia i tei le tatou whamisinonga. Ia, o na alo ia lo leo si a tatou mataupu al whamoi moi na,